Ka House Committee jong ke District Council hinin kesni ke Citrik Unopra kalahir jurip sedang ba jenren bansaki dalaki jong kikmat ya ke jingpai gidam uranium hagane gajaka. Hagane kesni le don lang ba jigur merthong chairman ke committee rengkat ke jing don lang ba lamprang bla MDC ke Bauplang uba Karnes Sosyang MDC ke Maukorwat ba uba Bendo Emlanong ubadai nominated MDC. Hagani gejing jurip uba Bendo Emlanong uloong ba gejing tap ikijaklia uranium hapo gini gidam hanong ba jenren kamlong ke babiang bat kihap benekran ba hapo ka executive committee jong ka council. Uloong bulawan syado jadu goda bat la yui ba gejing tap gini jaklia uranium kadai benlong syapo ba bat ka bakam jeliu bat ikijaka kida care bat tung dikidiang bat kila penlong ru eka kom ka protected area ka bomot ba omla syo bandrung ban mi shkene kajaka ulas ngolengok ba balai ba amla ban le ekane kom balai ki wegijaka bat balai bikila syu kom ni syu uloong ba gejing wan jure ba kene kesni kilalap ba kadan gejing pei jongkawi kadam ka badan digi pipe bat anda kilalit phai ne kajaka ki ong bagi hab bania keren bat ka komiti ne ka executive committee jong ka district council ban tho shki bor sarkar kum jo shka AMD bat ka UCIL halor ka rukom tep gini jaklia uranium ka balong shajrong bat balai bakamlong syapo khnang bania dayo patba Nagaliang ba jigur merthong chairman ka komiti hebai keren bikilat pathai kubor uloong bakum chairman ka komiti habau lawan ban jengok kerpang yang negajaka kilalap bakadon ke jingpei tang ba menta lata ano dakadobilat habakeli balik ke district council ke penslam banwan jengok wat hadian bala bena patba bakadon ke jingpei hakini kidam uba jigur merthong uloong baka council ka haban up ya kapor badon kam ne perkhat shwa bat nakani kadau kes kham shimpor banwan pei hakini negajaka ini ingin hap punya keren bahkan ni kerukom tep jongki yang ni hapo kambiang ingin hap punya keren nama ngalawan sejadu gada sejadu gada ngalawan South Bihar tinggal lagi bahkan jing tep ya kan ni kedai banlong syapo bahak baham jeliu bat ya kan ni kerja kita care berkitung dieng berkipunlong ya ka protected area kamu ni kum ni ngimla syu banwan balai kim le kum ta kum balai security jaka balai ki syu e kan ni kum ni ha ka baki brio ki ong ba mi ru nang ni ki bejabo ki ba mi nang ni kum ba nilai i ki jaka badon ki ki pa tengah trai ka bai ka benta ka ba yuan pe ni ong don em kum kata tengi lap bakadon tengi dalai pai ni ngin dalai pai nang ni ngin hap ban tho ngin keren daga komiti bat haju opor ke isi joka district council jongi ban tho sikibor sarkar kumju uru saka AMD sikum kumju uru saka UCIL balai bakar kom tep yeuni cobo wati nang napo kalong pun ban sajrong balai kamlong sepot nyamra don hi ka leakage lemdam don kunta kamut kimnom ta re kani ki cement mai ki ai berkhot ka don hi ngilap hi kata ka jisya kerpang namar ka council hi kadai ka papet ya kayap ka im jong ka khendau ka siap jong ka dong ka than jong ka ri ka bri nyau trep jongi kena tarau ngi pechua ba kalong kumno yu kumno khnang ba klempat yu i dala ki jong ki khmat kamut bande tre kamlong bat ka sarkar kalong ka ba eng drenang ni sakmat in sa ai kano ka report bangila yu i nang ne taka ne ka komiti la ne da ka isi saka sarkar ban le ya ka ai ka badon kam